Salamat sitamu malik paiman sidup pakaborok lante kasih tamuanta totemo lante alo Senin tanggal 20 Kasebru bulan Talu tahun 2020 misa. Mai komita pasak karena pematu alam Yeremia talung pulon talu ayat 10 saya lapa ayat 10 latanandung selata basa na ayat tulon na paanandunganta laku popembali sule tama sembayang ki pudi sia ki pangke komi oambe pong matua lan suruga tun batu diona pak kamasi sia pak kaborokmi pak kamasian kan ti diona loba aru na totemo laki parandangan ni ulan dui sukaran alukmi lan katuan allo yate pamatoto kan puang buka ite metakaki ki maadin untandai apa patu borong na tu diona kadammi ki pogau ilan katuang ki sadia kan opuang mak kada-kada makomi pada pagarri salabudangki kirampo mak kore semangat jolomi lan puang ki pong Yesu to nakatuan. Amin. Yeremia talung pulon talu ayat 10 saya lapa ayat 10 nakua kadan napuang lan inan iate tumi pokada kumua di sabu imo naurungan moi misa tolino ba atu patuan ta emolan adalan mintu kota Yehuda sia mintu batattalan lu Yerusalem tu sanggang moi misa tolino ba atu misa patuan ta emolan ladirangi pole omo tu arrak kaparandungan sia kamaruasan sia gamara toma arampanan kapa sia gamaranna tu mintu tau nakua pudi me tu puangna mintu makdan dan maritik belanna masokan tu puang belanna ia tu kamasokananna tan leluk selakoda ia ke umbai pemala pak pudian tama bonon na puang belanna laku popembali tu totona tetondok ia te naurungan ni susi todolona kadan na puang nakua kadan na puang na mintu makdan dan maritik lan inan ia te tu sanggang mo naurungan moi misa tolino ba atau misa patuan ta ebolan sialan lu mintu kota laden pole mo padang kariwan lanani tomang kambi umpakande dombana lan lumintu kota daw maabuntunna sialan mintu kota dio padang merantena sialan mintu tondok lo polo nawai sia dio tanah Benyamin sia lidik na Yerusalem sialan mintu kota na Yehuda lalenduk pole omo tu mintu domba diong na lulimanna to bilangi kadan na puang tonganna lasai tu allona kadan na puang ke ku paramporan dan nami tu kada melo tu bangka ku pokada diona to Israel sia diona to Yehuda alau ia to sia atu ia to laku patuan Daud tu misa taruh malambu tulang palalo salunna sia kamaloloan lalu tondok alau ia to Yehuda la dirampanan na ia tu Yerusalem la torro marampa anna sangai tau tu tondok ia to puang tu kamaloloanta. Amin. Laku popembali sule aku akan memulihkan ulan na paabasanta kombongan salok na puang manasa ta anna eloran ki puang matua tula tontong bang na otonni kama parisan siata anna ma'loko-loko untiro itu ma'rupa-rupa agan urang poi tauna susimo kadan na puang na parampo lakota Israel to na marasan di palik dia tondok Babel kumaya tu puang taya anna pa loko-lokoi tu agan urang poi tauna ia moto anna sipatu tu tauna tontong manappa lako pangaluna siatang tore mangando lako kalena kadan na puang lan aya annan nakua tonganna laku pasikemun tu bangkemu sia laku pamondo sia laku pakatana tu tahu ia to mai sia la kamasen ni kama karibanan sebo tuai tai upuna botonan te kada na pokada Yeremia la koto Israel kumo inang laden atunna tu katilendokan lana pak kamasen puang laku kalemi susi tu pangaluna lan Yeremia pasal 20 kasera ayat 10 na 10 misa na kuang belana na kuang kadan na puang ia tutongan yan naganna amo 70 tahun na dio Babel laku to longi komi sia laku palalo laku kalemi tu pangalu melogu sia laku pasulian komi
lako pasule ko milako inan iete. Belana ku tandai tu pa atangaran tu kutanga adiona kamu. Kadan na puang, ia mo pa atangaran diona kamarampasan. Tangia kamandasan, kumua angku kamasayang komi undinna tu attu meranuan tu melona. Tondok Yehuda sa Yerusalem tu mendadi tondok daun launmu. Lana pasule pong matua susi ton nadolona. Misa tondok melo siya na ponnoy kamarampasan. Lan ayat 12 nakua, lan inan iya tetu sanggang mo, naurungan mo misa atau lino ba atu misa patuan taemolan. Selan lumintu kotana, laden pole mo padang karyuan, lana nito mangkambi umpakande dombana. Kombongan salo na puang, manas sa inang masokan tu puang, moera ka anaden tu atu anna pa tak pai ki hukuman. Apa den duka atu nalu lananay ulendokan ki iya ke sule ki ben katoba. Tontong meong li lako kalena anna dikari tutui tu pepasanna manasa lana lendokan ki. Amin. Tama kure sumanga tamas sambayan. Oambe puang matualan suruga kure sumanga tutiona kada masiromi mangkong nadaikan siom pakilalakan. Kumala tontong kan ni opuang makaritutu lako parentami belana yaitu kamu puang masokan siya liu kaboro den natunna meni unta apaikan ukungan apa den natunna meni ungkamasaikan ulendokan kan jome marupa-rupa agan siya nadaikan tontong rampomen katoba tiolobi opuang pamakaritutu ite melingkana katuangki. Lanalo ya te puang matua panunduk pasakke kan. Pasitoyangan kan marupa-rupa sakalangan. Kiang karan melo ite besara pengkarangan katuangki. Sisolomintu urapungki. Panunduk pasakke kombongan mi. Den tulalu kamasakian pamaleke. Den tulalu marupa-rupa aagan pergumulan pamatotoi. Lalu kama susan pakatanay, lalu kama tuan pamatoto i opuang. Siya lalu kore sumangay kakerangan na umuru. Siya batu pira-pira uluan na tiyo na pasake milan katuan. Kamu puang matua lau sudun itu koren sumangaki solanasan. Pasake toma aparentaki lujo may pusat saya tamay te tondokki. Benni kakinan na parenta melokan kitontong manaman lan katuan iya teh pasak itu diona mintu taum mitum pana ata ete diona vaksin dan no pana tipatu utun melo sia lumin kamelo te diona patar ete diona vaksin lako te mintu to buda wambe puang lan suruga si kambola mungkan jome marupa-rupa saki, marupa-rupa agan tujuana la tontong opuang teme katuangki matoto diolomi. Bersubanga ki sorong mintuk nate lan puang ki pongi suoto na katuan. Amin. Inde to tujuana kami banta. Salama laku kita solanasang puang umpas sakeki.